Yo pirichela pa Sandton Convention Centre musi lino shango li tshi khou lugisela conference ya ukunga vhabindudzi ine ya ḓo takutshedza matshelo. President Vho Ramaphosa vha ḓo vula lwa tshiofisi mushumo uyu kati no ḓo itela bembela vhabindudzi uri vha ḓe u bindudza kha lino. Zwa u ṱaha COVID-19 zwo khakhisinya na Nzudzanyo idzi zwine zwa ḓo sia conference iyi tshi vho ḓo itwa nga maitele a internet kana virtual. Vhathu vha sa paḓiḓana vha lavhelela u ḓo dzhenela mushumo uyu. The teams in government would work through to understand the quality of that investment pledge, its likelihood of being implemented. And then if it meets certain requirements, it would form part of the announcements that are made at the conference and that are published. Now, after that, the real work begins to really track that the investment is happening. Percent dza 40 ina dzine nga masheleni dza vhalelwa kha trilioni nthihi khoma mbili wa dzi rannda dzo no ḓi kuvhanganyiwa. Challenge is to have an energy transition not focusing on coal alone. You need to have a mix to make sure that South Africa can take that forward. There is no technology at this point in time that can make it clean. It can be cleaner. Ndavhelelo dza president ndi dza uri conference iyi u tou fana na dziṅwe I ḓo anwa mitshelo.